I ćao drugari, danas je 25. koliko sam ja? Da, 25. Danas idem za Italiju, pa sam htio da se javim, sad je jutro. I iako idem za Italiju moram u školu, tako da. Javljam se posle. Evo sad je 7:20 ujutro, ja sad idem u školu. Ovo vlogovanje mi uopšte ne ide, znači ovako izgleda ulica gdje ja živim. Nije blato, sam se tako vidi na kameri, majke mi. Krećem za Italiju u 6 uveče. I da, javim se ako bude nešto zanimljivo u školi, pošto kao što rekoh i ne znam baš da vlogujem. Evo sad je otprilike 5:30, mi smo ovamo čekam kombi. Trebao je da dođe sada oko 5:30, ali nisam baš siguran kada će da dođe, pošto pa nekad kasni. Evo ga moj dera, deki kaže ćao. Ćao, kombi. Vlogu. Da, tako da ako bude nečeg interesantnog snimit ću. I evo kao što vidite svaki put kad idem negdje uopšte ne gledam šta oblačim, nego izgledam kao klošar jer mi je samo važno da je udobno, tako da ono. Ok, ja zaista ne znam šta bi ovo trebalo da bude, ali dobro. Evo nas na poslednjoj pumpi u Srbiji, uskoro stižem u Hrvatskoj, samo da se javim. Tako da vidimo se u Hrvatskoj, ne, u stvari u Sloveniji, ne pravimo pauzu u Hrvatskoj. Evo me u Sloveniji i postalo je hladno, evo u jakni. Trenutno je oko 12 i nešto i jedva sam zaspao u kombiju, to je tako što sam legao na pod i stavio sam glavu na sedište, a ispred mene je vozač, noge su mi utrnule i umirem, ali dobro. I evo nas opet na pauzi, sad je 2 ujutru. Ovo je kratka pauza samo za sipanjem goriva, tako da treba da stignemo za jedno 4 sata. I ono, to je to u suštini. Mnogo mi se spava, ne mogu da spavam u kombiju i najviše mrzim da posle puta ono svane i bude jutro i onda prespavam pola dana, ali će to vjerojatno opet da se desi, tako da ono. Ne znam samo jer sam ja jedina osoba koja izgleda kao vampir svaki put kad putonem, znači. Dobro. Evo se opet na pauzi, sad je 4 ujutro, evo nas na autogrijelu. Što vjerojatno ne znate, ako niste išli u Italiju onda ne znate, autogrill, to mislim da nema nigdje drugdje. To su kao italijanski restorani na autoputu, imate ih bukvalno svuda na svakom ćošku. Imate nekoliko marki njihove Risto. Mi obično idemo na autogrill i zato svaki zovemo autogrill. Mislim, jer je on najveći, nije ni bitno. Ali ono, evo sad ću da snijem unutra i ide kako je to. Pošto je onako baš drugačije od pumpe. Da jedna zanimljiva stvar kod ovih autogrilova u Italiji je da vi, na primjer, ako hoćete kafu, morate da idete na jedno mjesto da je platite pa na drugo da je uzmete. Znači nema kao kod nas da vi na šanku plaćate stvari, nego skroz odvojeno sve radite. Sad je otprilike 5:30 i stigli smo konačno, evo je mama. I tako, javljam se posle. Evo, nasušli smo u zgradu konačno. Samo da stigne lift, a tu je.
Ja sam ustao malo ranije, to jest uopće nisam ni spavao, kao što sam rekao, mrzim da spavam posao ovih puteva. Pa sam bio vredan i otišao sam do prodavnice. Posle planiram da snimim neki cooking video, ako se tako kaže, pa da, tako se kaže. Pa sam kupio namirnice koje mi trebaju. Mama još spava, pa nisam htio da je mučim, pa sam sam otišao do prodavnice, ona ni ne zna da sam tamo, poslao sam mi poruku, ali nije ni videla. Još bolje tamo da se ne brine. Ovdje je strašno vruće, znači od 6 jutros, pošto sam tada otprilike ušao u stan. Znači sve toplije i toplije, a kad je u 6 ujutru vruće, znači mogu da zamislim kako će bude za 3 sata. Evo da vam snimim malo u gradu gdje mi živimo, to je u Breši. Većina trotoara nije kao kod nas odmah pored puta i onako, znate, samo beton. Nego je svuda drveće, zelenilo i to mi se mnogo sviđa. Jer je onako prijatnije, kao imate hladovinu i više onako, kako da kažem, bolje se diša, imate kiseonik ovdje, svuda drveće, a i lepše. I još jedna stvar, mnogo mi se sviđa u maltene svim zemljama Europske unije, što imaju jako stroge zakone o zaštiti životne sredine, tako da možete da primenite da na putu nema nijednog, imamo i neki šljam ovdje, to je jedina stvar koju sam vidio, ali nigdje ne vidite pikavce od cigara ili opuški ili kako god da ga zovete, ili tako neke stvari, tako da ono. Inače ako se kamera trese, a nadam se da se ne trese, to je zato što hodam i držim je levom rukom, a desnom držim kesu iz marketa, pa se malo trese jer onako jako držim telefon da mi ne bi ispao. Tako da, evo sad sam vidio jedan pikavac, ali za razliku od naše zemlje gdje ima više pikavaca nego asfalta na trotoarima, znači ovdje je jako dobro sređeno. Mi se sviđa ovo tamo gore, ovo staklo, mnogo volim staklene ograde. Što je jako nebitno za vaš život, ali dobro. Crkao sam od vrućine. Ja se izvinjavam ako moj vlog nije baš nešto zanimljiv, ali ovo je bio prvi vlog od kad sam stigao u Italiju, ovo je ipak više vlog o putovanju do ovdje. Tako da ono, nisam još nigdje išao, samo sam stigao ovdje, otišao u stan i otišao u supermarketa, tako da sljedeći vlog ili ovaj ako budem snimao iz jednog dijela će biti zanimljiviji, obećavam. Inače, jako zanimljiva stvar u Italiji je što za razliku od Srbije ovdje penzioneri voze jako skupa kola. Mislim, ne kao kod nas ne voze, imate kod nas starije ljude koji imaju dobre automobile, ali ovdje, na primjer, mladi voze normalnija kola, na primjer, ono, ne znam, Renault, Opel, Fiat, bilo što tako, a penzioneri voze Range Rovere, Mercedes i Porsche, zato što ovdje ljudi imaju neku tu kulturu da ceo život onako rade i imaju onako normalnija kola, kad odu u penziju sebi priušte neki dobar auto i onako uživaju u tome jer tad imaju vremena. Inače, evo je naša zgrada, snimao sam je danas, auto. Evo je zgrada gdje mi živimo, snimao sam je danas, to je jutros kada smo dolazili ovdje. Mislio sam da vam snimim i kao apartment tour, ali moram prvo malo da sredim stan. I tako. Sam htio još nešto zanimljivo da kažem, a ništa posebno. U suštini danas treba da izađe ovaj video vezan za kuvanje, a možda izađe i ovaj ako završim vlog danas. Evo, imam arhitektonski studio ovdje, tako da ono, mogu se zaposlim odmah. Haha. Da, evo ga ulaz u zgradu. I sad moram da pauziram vlog jer ne mogu da otključim vrata jednom rukom. U liftu ušao sam, evo samo da ga pogrešan ključ. Inače, do našeg sprata, kako vidite ove tastere, naš sprat ima ovu bravu i onda ne može svako da dođe do gore, što je baš cool jer on kao niko ne može vam upadne na sprat. Tako ono, bezbednije. Znači ja sam toliko znao i neću da vlogujem iz stana pošto mama spava, pa sam se zato javio ovdje.
Ili ovdje ćemo vjerojatno da završimo ovaj vlog i da snimam drugi kada budemo sad išli negde, pošto ćemo ići negde, pa će to bude kao vlog sa zanimljivim stvarima, tako da ako vam se vlog svidio, obavezno ga lajkujte da znam da li da snimam još vlogova, subscribeujte se na kanal, šerujte video ako vam se sviđa i vidimo se u sljedećoj epizodi danas, vjerovatno, da danas 100%, vidimo se. Samo još jedna stvar za kraj vloga, iskreno, ja obožavam science fiction serije i htio bih svima vam preporučujem gledati ovo ako volite science fiction. Serija na španskom ima engleski prijevod, tako da ako znate engleski, a možda ima i na srpskom, ne znam, ali u suštini strašno dobro, tako da ako volite science fiction, pogledajte obavezno.